Hi, sir. Hi, sir. Can I have an appointment? Yeah, sure. What's Yeah. your name? But before we start, are you single? Something I'm not single. I'm already married and the third one. Married. Muli na ta. What is up mga mads, mga pads, mga langga? Maayong alaw na tong tanan diha. And for today, I will take you to a place nga makatabang sa ato apang natin mga engagements, especially pag mga special events, parties, whatnot. I will take you there. I will take you to Girl Love Makeup Cafe and Studio. Let's go. Guys, welcome to Girl Love Makeup Cafe and Studio. But kanina magod you might be wondering kung saan yung pasabot sa Girl Love or what, no? Apelyido magod siyang bana. So Dan, come here. You join me here. So Hi. Dan, Yeah. how should I pronounce your family name? Well, the best pronunciation is if you say it Gerloff. Kjalov. Yeah. But we're not Germanese, you know. Germanese. We're not Germans here, so Girl Love, right? It's perfect. Perfect. Pero how you say it again? Gerloff. Gelof. 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 They are. Oh, no R. Gelof. Yun na siya, no? So anyway, Dan, can I have an appointment? And after the makeup, I wanna avail of a photo, thing, like picture. Yes. Can I have that? Yes, of course. Like, so with this face, like it's free, right? If I may ask, like how much, the makeup and photo studio? We have here our. You have packages. Yes. Oh. Oh, okay. So aside from hair and makeup, they also have selfie studio and they also serve sweets and coffee. Diba? So when having your makeup and photo shoot, pwede mo maka-order, guys. So, tapos na mga ginagmay, mga baliga-baliga dali, no? Can I have a free perfume? Yeah, tapos na mga accessories and perfume and makeups. Baligya po dire. So, yeah, magsugod na ta. So mga mads, mga pads, mga langga, it's Friday night and I was invited to a party. So ang akong pabuhat ka ni Miss Regine. By the way, Miss Regine, Gelof is here. Hi! Oo, so siya ginang tigdumala din, no? Siya ginang tag-iya sa Girl Love Makeup Cafe and Studio. Dakay. Ato nang itayon niya ayang kanang studio niya nga kita-kita rin mag-operate. Di ba Miss Regine? Yes. Oh, yes. So i-transfer ni Miss Regine akong dagway, no? By the way, iya rin ang bana rin. Sana all. Ano yung sa ila? Dili lang, ganyan. Amo ba? One of my clients. One of my clients! So, mura kailangan patamay mong makeup artist para makakliyente ta og apam. Anyway, so ayan, going back, Miss Regine, i-transfer na niya akong dagway nga dapat fresh, nga presentable ra atong dagway sa mga party-party. Unya, Miss Regine, ha? Yes. Okay, let's go. Let's go. And by the way, mga mads, mga pads, mga langga, dili pasabot nga si Miss Regine ang naa diri karon. Siya pud permi ang mag-makeup diri sa tanan kliyente, no? Maluoy pud taniya, no? Mahago pud taniya. So yes, ang iyang makeup cafe and studio na po siya mga kaubay nga mga makeup artists pod. Di ba? So yes. Okay, so gisugdan na ta. Miss Regine, usan ni siya? Kanang Elmer's glue. Elmer's glue. Primer. Oh, so ano kailangan ng primer? Para ma-prep atong skin. Ma-prep ang atong skin. Mo-hold yun ang foundation. ang Mo-hold yun ang makeup. foundation. So mura lang po din siya glue. Yeah. Sorry. So anyway, Miss Regine, pila ka years na ka sa industriya? 11 years. 11 years. 1 decade na. Wow, 11 years, no? Bugi na kaayo, no?
Lovely, lovely. Nakay ko guys. So mag self-portrait na tayo yun. Yes! I so love it here guys. So if I were you, anin na mo dito sa Girl of Makeup Cafe and Studio. Contact details, nara sa caption guys. Alis ang ganit diri. Pagkita na ko sa inyo ang setup. So yeah. Diri, I have this remote control over here. Dayon, pag-cluster na ko diri sa chair, gawas na ito kagaling mo diri sa screen. So, di ba? The experience is so very experienced. So, itong i-try guys. So, dito na ito video. Diba nakakita ko ako myself, no? So, let's try. Pero gusto ko whole body. Whole body. Full body, ito kay Blue. Ayan na. So, ito nang i-try atong self-portrait na setup, no? So, makita ninyo, wala na ka-operate sa camera. I-stretch sa kilid. So, ako na I'm on my own now, guys, with my small remote control over here. So, let's try. Ah! Ganaan ko! Wow! Oh my God, it's... Ganaan ko sa photos. Sige, sige. Correct! Oh my God, it's so... Correct! I-preview ka rin. Oh my God, ikaw. I-preview ka rin, Miss Reg. Sige. Alam ka, tanawa na. O, nagtulingi mo ko. Okay. Alam, correct na. Ikaw na, Miss Reg. I-reverse na. Siya marunod eh. Pero guys, aling. Like, ako na lang video sa akuan. Tanawa ka rin ang kuan guys. O, di ba? Marag correct ko. O, di ba? Marag motel. Oh my God, I so love it here, guys. Oh my God, I so love it here. Yeah. So, see you around. Thank you so much, Miss Reg. Thank you! So, mga mads, mga pads, mga langga, humana na ta sa atong photo shoot. I'm having my coffee. Yeah. Is this free for the clients? Yeah. So, coffee is free for the clients. So, yeah, enjoy! See you soon! Love you guys!